Gina pen kwer esiafo nyinara. Michia hom na mema homa kwaba ba mfanse azesua dwumedi yido. Anahom nyimdza yerbosua nenda. Homo ntwen mate. Merba ka kire hom se siara. This is Madam Ben. Kindly subscribe to Apodes Multimedia for educative content. Thank you. Apodes Multimedia, mfanse kasesua na edo. Maheno mo. Masana mahoma kwa bebio. Midzinyi ochechrenyi apiementa. Actions ye nye wo mfanse kasemu. Na words nso ye nkasafua wo mfanse kasemu. Dza yerbosua no nde no nye nkasafua. Nkasafua. Bronyi se action words. Yewo achrawamba ebasa na anan nkasafua. Damara so na yewo achrawamba ebien nkasafua. Inyo achrawamba ebien nkasafua. Mesrawo fegwa tsenado na chenwaswa pen ma yensuade. Action words. Fanciful frano nye nkasafua. Dza yerbosua nende no ye action words are letters no ye ebien na yerbosua ho adze nde. Yedze mfonyin dza bata nye nkasafua yesua ho adze no dem robeya ibotum na ehu dza ochre ankasa. Dza odzikanyi bo bo da da fa fa fe fe ka 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 mayenshe nsonsone a owo ka na kanumu. Nsonsone a owo ka onye ka numunyi de. Wo kanu ye boyen hwen. Nti yeze asenkredi bi zetodo a ye fra no womfanse kasem de nhweba. Dama asenkredi no na oda no do no. Nti se ereka fanse kasafua bi na ehudam asenkredi a bronyi fra no tilda na mfanse foso fra no nhweba na hono obehia de ebo wo hwen na edzeka asam no. Nti yewo ka na yewo ka. Kuma tasa oye mayenkodo ko ko ma ma so so si si tu tu nkasafua ozi hobio ni we
we ko k o ko wo imu no yeze nhweba asenkyereze no zoto o no do ono so kyerɛ dɛ ono so yɛbɔbɔ henhwen ansa na yɛtuma aka gyina pen kor esuafo nyinara menyu agye bio da homa ba ma wonyanko bi a ono so wagina pen kor so nye ho kwan nhwɛ dam video yi na ono so nsua mfante kasa na madada anama unsubscribe wo yen channel ido channel ni dinzi Apodels Multimedia na ochechrenyi a odzinde adesua bro no ni dinyi ochechrenyi apiamensa sesiara de makrahom na yasene hiebio meda homa sede hombe makrahom bye bye